khuang choi thla ni riat thole ni kan lo thleng tareng mai o tunru mai hian Israel lam thu thar tlem azong kan tar lang le dona ni danga khan minute somthum borvel minute somthum le somni inkar video kan ron post thina voin hian toy deuh hlekin kan tianga a thei phei chuan pathum lai ang te ti chuak an tu manga amai ro chu ni danga minute somthum somni inkar ai khan a toy thung don ani ka microphone ka ron thlak a condenser ka manga dynamic in kan thlak china a thum thabul bul khop mai ngai thlak a hriom lutuk lawang chu mo ole kan hria tangin Israel le Hezbollah tuna hian anin do meka nikum October ni saria Islamic Jihad ten Israel an lu chua khaju kan hriat vek to kha khami chamchi kha ni min kha ni a akum khatna niriat atangin indona khan trana vo in niriat ani a indo kum khatna chi ani hemi den chen hian Gaza a Hamas lamte pon han che vele ama ro chu soito ang khan kum khat bor vel jet Israel in an nuai ta ka wang hian Hamas lam hian che hlei thei to lova akum khat den chena hian lian tham taka che tur ni in an langa chu khovel huapa helpol be pui thlak na ang chi kum khat na nga te hi chuanin lian tham takin tiang khan in be na thleng le thina khatiang ani rual khan Hamas te hi lian tham takin an je thei to lo kan puan to ang khanin sipai in rel bol na pa ngai ang takin an kal hei thei to lova an pher sop vek to ani ber mai an hruai tu lok zong zong Israel hian an da bo zo to a mun ma an kap chena sa to a an rocket ere yang chi rocket an ron ka chuana mun launch pad angte rocket an ron ka chuana mun chi rang ranga Israel khan an bom chiat sakde vek to a Israel tan hian hlo om man ni to lo ani ber mai tu na hian chuan Hamas chu an tukdol ti a amai ro chu kan hriat to angin Israel mi le sarkar rang rang atanga khole tu enge mozat te tuna hian Hamas te hian an lakol meka anin taka chuan an thinge an dam ti po hriat hlei thei to lo ani a mi zatel fe tuna hian an la hreng ani he wang hian Israel hian na chol san ngot thei lova an mi te hruai kir chu an mission number 1 ani Gaza an lu chan pakhat ani a an lu chan dang chu kan hriat tawngin Gaza chu Israel tana hlo om man ni to lo na turin indo zo huna po Israel ram tana ram hlo om an ni to lo na tur khan an beya tin Hamas nuai bo te ponia nuai bo han ti khan Hamas member zong rot chimi emo nuai chimi vek tu ma dam chuak to lo turin emo khan tiang ka thil thei ani lova nuai bo han ti khan ni chena kan choi tak tho Israel tana ram hlo om an ni to lo na turin sipai chak tak emo silai keng pol anga an din chuat thei to lo na tur malak ang te khani a Israel chuan be pui Gaza lama thlakin tuna hian an hlotling thokhata ama ero chu an mi la sa te an la kol miawa an la reng miau mai bok sia chol san hlei thei din hmuna Israel sipai te hian la ding lovani ti chuan kum khat bor vel zet in dona a chuan huan aya hlo om zok Hezbollah tuna hian Israel hian an lu chila kan hriat to angin kar khat borvel zet Israel sipai te Lebanon chhunga an lut ta a tuna hian in beina a chuak rep reng maya an tolkir tia report then khat po omin maro chu hei hi an tolkir tak tak lova anin sing sakwal vel khani in tuna hian lian tham zo ka be pui thlak na ground operation hi kalpui tumme ka ni a chuti lai tak chuan Lebanon atangin lian tham tak mai in Israel chu be ani nimin thotran ania thotran tlai lam khan Israel chu Lebanon atangin rocket enga moza ten an ron ka pa hei hi longran sa rocket ani tuna an ka lu hi Lebanon atanga KM zachuang feya an ron ka plu tani hei hi Arab News puana nia thu kho honnan kan news kho honnan kan ngai thla anga Arab News lam hi an puang lai ve viau thina Arab News ani wang khan Palestine lam tran ngor turanga khan longai lovila an rin tlak ve viau ni na hriat Hezbollah chuanin Israel khopui lian ber pathum na Haifa chu thotran khan rocket mangin an be Israel sipai ten ground raid anti Lebanon chimlama ground raid lian zo ka kalpuyan tumlai me ka he thil hi thleng ani a tin Gaza indo kum khat champha chia Hezbollah te hian be pui lian takin an thla kani Iran thlop Hezbollah Hamas thopui te chuan Israel sipai mun Haifa a
Haifa chim lama Israel sipai mun chu an beya hemi beinan hian Fadi 1 missile an manga tin bepui thlak na dang Tiberias muna la thleng boka Tiberias mun hi banadrangin Hezbollah te hian an kap boka helai mun hi ramri atanga KM somruk panga ani Times of India panaron tar lang hei Fadi 1 missile nu ma ani Fadi 1 missile zasom ni borvel zat Israel lama Hezbollah te hian an kapa hei hilian thamtaka an kana chana chuni china kan soyang khan indo kum khat atlin den chenin lian thamtak hian Hezbollah hian Israel an ron beya Israel Iron Dome te hian atam jok lo dang ma se Iron Dome hi a fail vetlata ka thlak lo engemaw zat an nei ni Hezbollah te hian cholni po kan hun som pariat bor vela Israel hun ma te an beya ting khan Israel hian atam jok chu an lo kap thlabok ani Fadi 1 missile engemaw zatin Israel hun chu ka ani a Israel chimlam Israel khopui lian ber pathum na Haifa lama te Haifa chimlama Israel sipai mun ta chu beini intin Tiberias mun ramri atanga KM somruk panga borvela hla Israel ram chung chu Hezbollah te hian an bei boka Hezbollah te soidan chuan Haifa marlam target an naya chu hei hi ahma a missile manga an lo ka to bok kha nia Israel sipai chuan projectile za somthum panga borvel zetin anram leilung anron pal tlang ni in thotan tlaidar nga borvela Hezbollah ten anron ka chhuwa khan Israel van boruaka Hezbollah projectile za somthum panga borvel zet anron luta heta hian mi som chu hliam nein hi Haifa area ni in mi pahnih chu Central Israel lama hliamanom ve bokani Israel military chuan thu chhuwa siamin an Air Force 10 Lebanon chim lama be puilian takin an thlak chhun jom ve ngala Hezbollah hun ma engemaw zat an bom che ve le a Hezbollah ten Israel an be nu hian Israel chuan na takin an chang let ve ngala in do thlona tir chuakin Lebanon marlama target rang te han kap ve chiam mai tin leilam panga in be na Israel sipai pahni an thi ve le ta boka Israel sipai thi zat thi Lebanon na Israel sipai thizat hi som pakhat an kai chhota ni nimin lama kan puan khan Israel sipai thizat khapakwan nia chuan kan puan hnu khan nimin lama in beina mi pahni an thi le ta ka wangin som pakhat an kai chhawa Lebanon Health Ministry chuan firefighter som chu Israel in do thlona beina awangin municipal building Gaza chimlam Israel ramri naya Binjabel naya kangthel tu som chuan thi ni in an soya tin boruak ral thuam beina awangin cholni po khan an mi le sa somni pahni an chan ni in Lebanon Health Ministry chuan an soya ni chuan thotan khan nimin lam thotan khan Israel sipai thu chhuwa chuanin 91st Division chu South Lebanon lama an tola Israel sipai te hi ramria Hezbollah ten an in ka ton in beiton na khan akum telin an lo tam tal to a chung ho chu Lebanon chimlama an ron che vele don ta ni karma sa khan Israel sipai chuan thu chhuwa siamin regular armor le infantry unit te Lebanon lama an lo tir lut to a commando unit an lu hnu khan ni in chuan tuna kan puan tak ang khan ni min lama 91st Division a sipai engemaw zat chu Lebanon chimlama Israel chuan an ron tir lu bel le ta heng 91st Division te hi kum khat don lai Lebanon ramria lo tam tal to lo deploy to an ni a Hamas le Israel in do kum khat na atlin den chen hian Hezbollah lian zo kan nor turin Lebanon chimlama an tir lut vele ta ni atop mai don lo ni in alang tatlata ahma kan puan tak ang khan anin nor tlom ngai to nanga teng khan Israel po hian atum ber Israel marlama an mi te Hezbollah beina lawa tlan chhia te tin film khur thu hla Israel sarkar pona ason chhuwa mi sing ruk te an chenam huna kirtir hi an du to a tin opposition lampang te ponna takin tunai hian sarkar lai Netanyahu coalition sarkar hi an nora political issue a chang chho meka hewang hian Netanyahu sarkar chuan an mi le sa te an kir nge theina turin lian tham takan nor hi an tum tin kan puang fo thina sangni le paruk Hezbollah in do voi ni na Hezbollah le Israel in do voi ni na UN in lo rel to
Resolution 1701 Israel ramri Lebanon chimlama tanga Hezbollah te KM soma thuk Lebanon ram chung KM soma thuk ka inthiar filim turati chu tun thlengin an la kalpui lawa an la kalpui lo mai ni lovin malak na lian jok Israel lama an ron nei zela chu min nor chhuana rem cha nga chun Israel chuan angai ve boka ami le sa an mun ma a kirtir theina tura boruak mon om siamna ani rualin Hezbollah te hi nor chuan rem chang hun rem chang ni inanga ya achan chu ama khan 1701 resolution angin UN chuan relin chu tiang chuan Hezbollah te in son turin atia changni le paruka amai ro chu tun thlengin an le in son lo Israel chuanin UN member ram te chu Hezbollah an in son theina turin mala turin angen to ani hun engemaw chen akumte la lo ngen to international community ten khovel sarkar in Hezbollah te anin son theina tura ma an la lawani chuan Israel chuna tulangin ma ala ang ti khan alo tong khal to a Hezbollah te tolkir hi UNSC resolution 1701 ina alo pompui to alo pass to ani thaw wangin tuna hian Israel chun na takin chet thei pha ni in ngai tin amile sa roi kirna turan ni boka amel ma te nor kirna turan ni boka karma sa thotan khan Israel sipai chuan Lebanon chimlama Israel ramria sipayan tir lu ta tuna hian in baina om chhomeka atran tir chuan commando unit te Israel hian an tir lut zeta an tir lut phota ti jok tiang an tir lut phota chuta regular armor le infantry unit te an tir lut le a chuan reserve engamozat an tir le nuwa nimin lam khan 91st division a sipai te Lebanon chimlama hian an tir lut vele ta ni karkhat ema borvel lek kan lut anga kan chuak le watang ti khan ni a chutiang chu a thleng thei don ta lo nge thleng thei din huna tuna hian an om lo ani ber zo kang chu a chan chu an thil tum ti hlotling lo ron kir le ngot kha Israel ta na mual pho thak dona ami le sa marlama ami le sa te an chen na hmuna troi kir le theina tura boruak muan om an ron kap chuak don lowani chuan emo Hezbollah te kir thei si lawa an ron kir Israel sipai jok hi an ron kir le ringot ani chuan Israel sarkar ta na mual pho thlak dona chufangin helai chimlama Hezbollah omte hi engemaw chen an nor tola boruak muanom an siam ma chuan Israel sipai te hi an ron kirin arin om lovani amai ro chu heta hian Hamas te angati boral vek Israel sipai te hian Hezbollah te chunga hian an thil tuman ni lova Israel in Hamas te nuai chimi atum ang khan Hezbollah te nuai chimi khan tum velem lawa borok monam siam na turani atin Israel in atum ber chu tianga Hezbollah te nuai chimi tum si lo engtin nge borok monam an siam thayang nuai chimi chuan si lo chuan an hne si lo chuan ti te po ngai dan lo om thaya heta hian in biak na Israel chuan in biak na hlo chhuat thei te po en ring ni in alanga na takin Hezbollah te hi an nor to langa chuta chuan in biak na mangin Israel marlam Lebanon chimlama boina ron siam to lo turin emo in biak na dokan lama anor tol thei Israel hian in ring ve bokani amai ro chu sele soinu in nor tran ton thei in nor tlom lak ton thei ani awangin Israel le Hezbollah in dona hian in dona lian jok akang kai lawang ti po sei thei lawa Iran la hi alo in hum sek ve rap mai bok sia chuwangin Israel le Hezbollah in kar chau hi ni lawa kan kai tur tam taka omani an ma bak hi soi hlei thei lo khopina chiang lawa abuai nu yani bermai Iran le thopui helten Israel an lo bei ve rol nen tiang khan Israel tan po hian amang an thlak viau in arinom rocket hit Haifa tinia hi han ngai thle lokila Israeli military statement a chuan rocket panga chu Haifa lama ka luania rocket lian tak chu Mediterranean port lama ka lun in tin hei hi Lebanon atanga ka ania hei Israel chuan an lo kap thlave ve a tin projectile ke them projectile leilamat la te hi lafin fia lo ani boka la thlir zui zelani tin rocket som panga chu Tiberias Israel marlam Galilee region Galilee rambial Tiberias a leilama atlangei ti fin fi ani rocket som panga hi anjinga then khat chu ka thla ka ni boka rocket som panga chu Tiberias Israel Galilee rambial Israel marlam Tiberias van boroka an kap lut ngei ti hriatania amai ro chu hengte hi Israel chuan atam jok an lo kap thla bokani Israeli media te chuan a hnuwa rocket panga chuan Tiberias muna kap ni in an soi
tin heti lai hian Hamas le Israel in do kum khat den chen hian Yemen atangin Houthi te lian takin an ron che ve phut mai bok Yemen a Houthi te hi tu te nge soi chian fa ka ngai to in rinom lova he channel clear le ngai thlathin tu te chuan hoi duai lo kan soi to kha Yemen a helpol lian tak ni in Red Sea le khovel tuipui in trauma longkal te ti boyin an kitnapa an ka pa rocket mountain Israel le Gaza in dona Gaza thlopna nan che ni in an in soi ni kha US me upon hlau lova US MQ-9 Reaper drone anti US combat drone le reconnaissance drone ni kop bok drone chuan vor chu engamazat an lo ka phlato ni in an in soi bok ani eng khan US le UK tang rual te tin khovel ram sang sang som pan intel khom ten Red Sea te patrol te na in tiang khan Houthi te missile ron ka chhualo ka phlaten ma an latlanga chu tiang chung chuan Houthi te hi an chol du lawa an top du lawa US me po anin dolong te an ka parol nen yang khan an la che ve reng ani chung ho chuan Israel chu Gaza in do kum khat den chen na in an ron ka ple ta thor maya leya tranga ka chhuwa chi surface to air missile chu Israel central Israel lama an ron ka phei ta lu mai boka hei long range missile ani lo thei lawa a chan chu Israel le Yemen hi KM sangtel fe a in hlat ani a iwang hian short range missile ang chi mun hai kap siang te khan chona ka phleng phadon lawan tum an target a thleng phadon lawa chu wangin long range missile mo long range rocket mo Yemen a Houthi te hian ron ka chu anga yani chu Israel hian an lo dang an lo intercept a Israel sipai thu chua chuanin Iran thopui Houthi movement te hian Yemen marlam zongjong thunun tu te hian Israel chu kumkhat chuang zet an lo bei to a Palestinian an thopui na atana che ni in an in soibok Yemen a Houthi te ral thuam ka chhuat chuan poya khoi ta lo ani bermai Israel Hezbollah conflict hian clear le thok thua kela tuna Israel Hezbollah boina Israeli in do thlona te beina awang le tuna boina awang hian Lebanon mi maktadoi khat nuai ni vel chu in le lo chhuwa sanin tuna hian an phusa meka an thenom ram Syria lama te tiang khan an kala heta hian mi pui mangan dan tur ti hian han soitaila Syria hian kum engamaza tual chung in dona thleng to a Syria Lebanon thenom Syria hian mi pui tam tak Lebanon lama hian ral tlanin an lutani Syrian mi Lebanon ral tlan hi tam takan oma chu tiang ani mek lai chuan Lebanon le Israel Hezbollah le Israel boina ron chuaka tiang hian Israel in do thlona le missile mangten an nuaya Hezbollah te pon an beile ve thawa khan tianga boina a chhuwa tak chiam hnu khan le Israel ina mi puite in thiar chuak tur le an mun ma te Hezbollah ten ral thuam da na atana an mana wangin chulai mun chu an ron beidona mitar zanga pon lama lo in thiar fi hlim ro tia warning an pek chhuwa tak nu khan mi pui tam tak hlau le mang ang chena mun tur dang zong in tiang khan an phusa lui loya kong pui zau lu tuk te po traffic jam khopin mi pui in son chuak tur kha an phusa lui loyani chu tiang chuan Syria atangin mi tam tak ral tlanin Lebanon an luta chu tianga boinan to ta ka chuan Lebanon atangin mi tam tak Syria raman lut vele thunga tiang khan an in ompol thleng kwal vel ani deuh bermai Israel Hezbollah boina hian thu thar engemaza to oma Middle East boina hian engemaw neu puan tur tam taka oma kan puang seng hri don lawani china kan soita kan khan vena chuan video pahni emo pathumi motal ron ti chuak an tumanga ni danga minute somthum le somni inkar ti chuak thin kha pahni pathum kan ron ti chhuwa don awangin toy deuh hret don thung ti kha hetlang taila Israel in dona kan update zel don nia ka thichin kha tuna tan chuan ni phot mai se Hezbollah le Israel in beina hian tuna Israel sipaite tirlu bel anni le ta a ten tham takin Israel hi chet atum ta nge Hamas le Israel in do kum khada lo tlinin mel maten war zokin Israel an ron kapa chutiang chuan Israel po hian lian zokin Hezbollah nor tum hian sipayan tirlut ni inalang tatlata Lebanon chimlama tanga in thiar chhu mai an la tum lo ni ina hriatani engponi se thu thar zok in lo ngai chang le vek don nia du tok photang o